ner malo we kana dial kontin cha changa me cha ja chop en wala changa ngwan ka pai wel ron kin dangara wi jan dangara wi dich de yendi alat loitat ka ta dan gurier wa ina gwasame ko ne almo ye palpwan ka ya kamatin dial gorian ka rewa mene an jo ban len gwasame ka jan lere mene gor jano ba jo dakre machar ba je play ba ja ngar bi ajeling gwadi ti ke jetin jan charwach ka jawon charwach gwasame shetungwan chakalat jana kana court kana jengich ala luka dan luka je no bi ajore bi ajeling ka gwada charwach tin ka tok english a chikon dia langa jeno dakre machar jan chaje peno dong de not no de nen ke de jore de jenen ne dial gwada dan roje jetin a shanga ni record dan dong de kuleling ka ta dana charwai keje ke video kana kon nyot no ko en ko me kirmi yadi dolken ko de ken jow dar ma cha de ken jako baje lingan e dial ko ngai kon longa no mite ke mishro de lat no ngai ken no de je support ke de ne dial de ka chonga je ka jan jo me bana mandana chilat gwasan ban je linkel no ko gor ko no bana tega ngaj morong en wo ngumi ci dar ma cara lar ka court be jangar bokul roch ka kore ka tin kon lat krodien of course be latin kon ci lat ban mi ci do ci lar be lat ye chan jelinkel godman is this your statement? My Lord, I want to thank the investigator, although he has somewhere there are mixture jani kenyam che kwer che jener kwer danen la men la kwer look no la judges jeneler ke loitas keler ne tin content cha rikte kono to ka nasir no ler ka loitat ba ko chi kala mo chi kana lat che la ro changne men chi lan mo gwa mandana chi kana lat ko jene cha ngwana cha kanwet ti cha tok che jomo che jalat that I would correct. Can you correct? Yeah. I told them, yes, I did not recognize the committee. Jela no ne Dr. Machar jene kan committee kan ke recognize ke kan kengich. Jene kan kengich en kunya cha kwa inkamo kan kengich because I had two reasons. He had said one reason. Incidents of violation of the peace agreement are always investigated by citizens. Dr. Riek Machar kwer shelar wonene janata ka dub dangraw to lar jeno kan ko de me kanangich jana dobanyam janemi tekering mi chitwok kam bona dangro to kon ke sidisam jana bon mi charial kana wala no mi tekering mi chitwok kam bona dangro mi chitwok dong chi deni Dr. Machar ken deni kirmi yadi dong chi ga kete kor mi chitwok bige jen kan sidisam ala sis fire monitoring and evaluation body bige jen be kare mo be kana guch after that mi kana gujare ga mone na be kulo lu njok ke evident nyodo chireke tugo na ka ne te tugo mane je we kan mon mission mo kan lat area ge tugo nasir ke sidi sam de jalada ko kuja mo kan ke recognize jo mo che jalat it is a structure then it is an international structure. South Sudanese are also there with their parties. They investigate such incidents like that of Nasser. So, but then this side, there is a complainer which is said to be national security. Gan Machar, Dr. Machar, Chelarunen, Jenny and Sidisam, Canadian Contin, Titiletka International Community, Kata South Sudanese Batikatin. Canadian continue the investigation cases fire ki kore dana chitok kande jogujo do no jana ntama chitok no netin content katet gwasame mishere chitok tina ke national security service
to tell me de ganangten na me dung citizen she dung National Security Service she ladien to jo mo jala don me she ladien ko kujo mo kan ka recognize na me jenanyam andan chalat ko chela don me she chuang ko dong de look ki committee ko na kwa ka do mi shaja na jana mo she chuang na mo na shana bogor na mo. I have not seen it in other incidences. In Läär, there was massacre. Then the committee was formed and went and investigated it. Although the report is now 2 years, the president has not received it. Chela do one jene me dan chire mu chene me cheto ka Läär. Jene chwa committee chwa ka kwanka sidisam. Chukana ogwich and me dan chwa lat. Jene tam je court ne karun dangro kan mu chene mo kan lat. Ko ta me dan chane tenlan were which in winimi chakanak ke chakamasaka kuma la kuma kirmi yadit. But tell me chala about that. Jenny, the same incident to one wale. They just see the sambo. She de la national security. La ne kirmi yadit. Jenna monisha recognize. Ko tidial lat ka order. Ka what ki dupin kona dong de kume. They just right kajem. You know chade lat ke one side. Ano ba ne timo to dong chiteka lat ki chiteka chobla de mem lat kame. Chaga de lat kamadan and lerode. He has not given time to take it. There are other incidences where, and by the way, that of Läär is investigated by citizen. Läär alari dan shi to ka Läär lada citizen lada mo akan ide ko ne shana ko chana chaka na gane de ne no mana jene the same thing jene te ka the incident ki to ke ki to but ne ko la kamala we monitor citizen shi ka national security nyinker mi hadit. Citizen sends its reports to RJMAC and from RJMAC to IGAD. Okay, allow me to agree with you to Bajang Michel RJMAC, reconstituted joint monitoring body. Misha investigation charge the citizen, now become come RJMAC, and then RJMAC become IGAD. IGAD Canadian tin take authority ka male dan eta between 18 peace agreement and then we can investigate jan order dan lat ka ngaka ja. And if there is a case it awaits the hybrid court ajana me take ring mi ta tin ngwaza monen wo dong charik cha jig like changa je no shake talk and ram mo rongo ko de jan ka court and when mo ba hybrid court ba ja let ki ba la ler no chiriga me to kuje mo then ba jinang ba you look ajan do badan and lat ke structure ke je chi dakma cha che jo mo che ladino no ko ngai kon dial kon lade. And if there is a case it awaits the hybrid court. In this case of Nasser is treated differently. Ajanen case Nasser me cha je lel ka do mingol kana lel ka do moni mala ngo lat keje ta Nasser case mere ga dan ci to Nasser ne ka pay dok jene cha je lel ka lan mi do dien mi ci jan do dan la ngot la ka lat keje ka tok de je ngai kon dial ma dan le rode no ngum le rode bu kon te ga ngai mi tok da kama char cha jo mo tok mu wung che je lat wena mene no na me siasa mi cha la let anetin kon te kel ke kirmi yadit ka point kir ka logjen ke ganyerien ke dakeng machar. I think you stop there. You will explain them when you are given your chance. Taja kap chongwa the many de kola jachen we bi chongo gwa the money bila right gwa the dana waji mo ke chance ko bi right ko tilat ke dakeng machar ka clear but you gonna go wrong weekend the rest of the message be can link one wo ma ta ke channel man dan to lingwa Examination. Thank you. What we wanted is to see whether this statement is what you give. And if there are observations, then you have put them already. We have recorded them. Okay. I have another point. Then take a point that the reason I told them that I didn't accept the committee, he said correctly that of the citizen should do the investigation. Second, I said I'm first vice president.
I have immunity. Rewde men chalat gwasme Dr. Machar no shake nyam chajeling chalado kan committee kan recognize ko sen case de ne de kon de jalat de ka sidisam keneten contin la ceasefire monitoring and evaluation tillet ka kwide janena mo kana la let anyok rewde ko te ka rew ti chalat tourism man chad special corps me chere jakaje rewde chalado gonene janegan tak immunity ki taka power taka long micha de mo woja ngai kon dialendo jen charge suspend kana joj okay cha suspension lono jin charge kap chong cha kam je chong ma kana kon joj cha kam je chong ajana te ku take immunity take a power and that ma cha so ku je mo charge de men suspend ka ta da na charge suspend ka je ka order mi chi jen do badan de lat ka je Court. Honorable Court. The reason I told them that I didn't accept the committee to say correctly that of the citizen should do the investigation. Second, I said I am first vice president. I have immunity. Court. Honorable Court. Look at interruption. Yes, he has not written complete. Yes, finish. Let him finish. Then I told him. Who can interrupt? Look at right to Dr. Machar. I told the committee, I'm the first vice president. I have immunity. So, in the end, I told them, I will give you a statement, but I don't accept to be investigated by you. And that's why the statement is long, detailed, although there's mix-up somewhere. When the time comes, I'll correct that. Thank you. Dr. Riek Machar kajo shaling gwas me jan charwach shirmen shaling la last message kija gwas me chala do ne jan me dan cha bitich no ko cha gu jeno tikje cha jogo no lar you statement jaga laro chen you recognize your committee jaga lar cha jogo en wo chen yingich kuje mo chen statement chen be make otherwise mishi our force kishi compel ko barwach Bama tot bajalar just the whole message bajo to gwad down and charge ten court. Do no chen recognize a chang bia ban gwasame. So right now chana jangaja gwan wone chi dakrama char gwad me charwach. Ketin kon tindela lat chakalat chikon dial keling. Man yam bana ngai ka dakrama char jen man bana ngai en court case me te kedio midi. Dakrama char nika gwase dani baja kuli yen kaja. Te gadi chorian lane kenyam. Ko jen gurangot tin kon tin yenarudin kaka sing man cha ko gura kirma yadit man yam me shalat kaller kana goti ko ken watch the same situation te to ko gwaze dan kaller lar gwaze dan cha na cha na tin ne ko la nuere de ni ka point de kirma yadit en kore dan ci tok wani de ko ne ya jak ke sidi sam chik we ci kan investigation ci kana olat mi ci kana ladona ci kan finding kana olat dan ci lu njok cha all the results cha gano wa cha ka ben kam ne de contextual ke textual ke reconstituted joint monitoring no mi cha ka kam ka mo kan all the finding then they can kula nan ka gat ko de gat ka kula gwi after that mishi gat ka gwi de kula nan ka hybrid code but hybrid code kana kon kwan kana kon establish kana kon la lettre wi ka so Sudan so ma jaga ko bu me met ko den bana me ba jalat so me to genene nete contestation investigation charge carried out ke citizen chakulu nene in case of Nasir Gwadman chatuogo no cha Nasir ke charge be treat differently charge nan ka do mi charge la do mi mo do political ke do sales ka ci darama charkulu nene ngum la different ka case Nasir ken te konde chatuok te la lat ke net contextual ke citizen mone ngum jaga ko by special ci darama charte jo me che je larke je jogo no nene kan committee no kan kengich committee te cha kwante wa investigation wa ka
waja carried out kan kan ik kan ne tone ko ken teleje ka constitution and de commission me de kan lat ne ko ne kan long ko de ka investigation de kan carried out ke sidisam kan ko de jien mishiga jien ke power dan cha kam ke de kan ti diala content go dan ci ko de tok de kan ko gor then after that de ko lunjok they can kulaben they can become initial ke RJ Max join reconstituted evaluation me ne de content la tech la folde kono yamat ko ba tin kono yare la ba ko gorken no de kulaben janna mo kana kon lat ke kesam nasir janna share ja commission mo en special court na mo janna nyam chalat ko en michala sidi samo wajante ne de wante gare de ti international ticketing kati South Sudanese ticketing gane den kon ngai keriktin kon lat korodien ci dakre ma char ci la do na mo kel miche cheluk ko don ci kande lat ko te sidi sam tetin ja de ko ni investigator telane kirmi yadi telmanang national security service then it can be finding bi gorne dakre ma char ci jere jak rewde dakre ma char no chenyo la de no ne en attack power attack long so me gorga jen wo jen baawuch kenyam ngot katen en wo baawi ka ngot generate ngone ta community ta ke power cha de suspend but cha suspend ka do mi chajen cha ngot cha galele cha ka bai jore de ti chena nok so cha da kama cha chu cut off ka do badan la de jeje mu gi kon da kama char mi cha do she lar ngeje tara ke lu ma da le roda kon di albanga kon da le roda no ti cha ka mat ka mi do den la lar ka cha mat ke minde ko cha gorno ba man da ne tikiji ba jan hach ba jene ku ne logo jeno ba janen ka video logo jeno ba janen gwad da nan rachetin you know kwalo record jodo menta kan video mo kan release but kanetin content wana kan ti jo mo chi jakano ko ba jo ba jek nyan point da rajane so the reality it link kon gati mo kon jok katin content lat ka rodian gwasmene da machar jene court and cha organize ka kwide jene political rival akalla dama kon misale be president selbe ke mi yadit en piniman ta tijebo jene shike chung ramimo mo gonte ara jente jama kela do nene investigation should be conducted under the ceasefire and transitional security arrangement monitoring and verification mechanism which is mandated oversee security and ceasefire violation. Object see national security service the investigation they carried out. Generally can recognize can it contain cha investigation cha carried out cha logo na mon anyogjen jana jogono chen jikot ka judges cha jogono and tak immunity tak constitutional immunity tak long tak power share them and watch case adem and persecute be a week office the generally a violation of South Sudan legal framework she adwer can charges tin kon ya gad ma char cha ka chai ka je ngai kon no ke tibaj baj gor jang no de kan chot pin de kan ti dia de kan la duide kan Nuer ala kontin dong look doctor ma char ko de tanat te de la gortema ekene riong machar jorung tin che bereke mo be je ko jik ban ngai kon diala no tin diala kon lat ke tele dak kring machar tele titten ka ngoda bana kan kon werba ka jana ku kon wantar bo kon mo ka gwadba ajo kon no jinite mu gamle de nyiru ke riong machar che jembe machar jago ba janga apana riong machar tele dor machalat ajen ku nen tama ko object ke ko tin court case ko jere jak so rena bogo tok ko en balade en content ka court la judges ke kwida ka machar belango ko jen changa jokke jen dan lep ken mene la legal expert ken machar defense che question one cha kaminyo kami take ka kwingone tindere wika South Sudan mi South Sudan not ken la tok ka ngot la ngot ki cha constitution chaja ban pinyaken ko rema charge la do take immunity take a power take a long ma charge dem woiten ko jen a high ranking official yene ngayene alo deja gang ngot ko jen dane ko jala no jen wo ka juba ka je deja gang ngot ke gang ngoda bana Immature immunity is upheld. The special court may be forced to dismiss the case of transfer it to citizen. Menya machalat gwazme. Mi we dakamachar
no wa je recognize go la case me a case me she dong ne ne content la special ko ne kim yadit case me ba je transfer ke ba je nang ka sidisam mo na ga sidisam tikir me yadit che be kantin and michit kana me wede ka sidisam ba ka chole me ne kir me yadit bi ka benyur ko ti dakta ma cha take evidence te George te cha de president te magwada dan en logeten wale ba dil look netin konde chale sidisam ka be kir me yadit be jagon bunanyo go jen ko hybrid code ko sidisam lat ba nyo nang na hybrid code gone kir me yadit be de non gwadme be investigation be nyogo we ba je nyogo tom ne 2013 ba te jeg diale ko ne to ba nyogo mi nyan ga karar je do badana let ngaro rodien ke jetama unless you can kit you can drop again ka cha je be nok bane so special code mo ko kir me yadit la demo cha je be recognize da machar but be sidisam can it continue be ben gwazme. If the court has set jurisdiction, it could create a political crisis, potentially inflaming tension between Kir and Machar support. Ala case me, mo kana lelo bikana lel kalado din, alo bika reng Machar bikana kwedwer, kadwa michireng Machar cha hybrid court cha je request kaje, ano tele ka power ka tere ka luang ko jente ke immunity, constitutional immunity ka jena luko je ka penga je wana me be ter mi dit beje no. Kene ko until international community ngoda ka tin weekend no so mgui kon mugwaseme la do badana ci Dr. Machar men kan special court kan jangi keje nyol jenu there is still political struggle kam de kene Kir me yadit ko president Kir me yadit gwade dana ci ko je to in 2013 2015 16 gore jenu dare ring Machar dare je nangati jen dare je yen wal point Kir me yadit ram ko question kwikene and we won't work you know and call them again a political tool which are designed ko ba Machar ba je weekend a can ko inquire can ben a can election can chop kan ay kon diale ne diala kon shun kelke Dr. Machar no case me e case me kwatar gen no reke je gorge je no chin wari chikan bu kwany chikan kwere ni kan bu kwany chi so Sudanese chikan Dr. Machar chikan bu la kwany so mi chena me amele harode entame me de kon dial tika ngaiten and riek Machar innocent at this point. So bukon ngaji no nene mu Dr. Machar mu waje loch ko entame cha court ke chaje nang ka changan bakalien ano ala shirmi je la changan bakalien pa well and then ba man dan le rode ba je ngajen wenemi ko on me chala dan tema ka koren wala ci ga jo dan shalen gwada me nyudo jenu Riek Machar te ka chong ka constitution changan man tul ga je wide kira no men ci lat e mi ci rodolot e ko ci no re ci nyen kaneten kontin la deni SSPDF ci ga jogo no ne me dan ci to ka leer ajin the same thing mu jel to ka Nasser me la special long ka Nasser me de wala jenu Nasser case different but ne ke special court cha sidisam cha ja banyrar ka kanto sidisam be ne kan la jiga tel mlat kena so aname cha de dial cha lo den cha jago but ne alan tema ka jan gwasme cha Kir me yadi cha gujino jen is politically targeting Dr. Machar jen do badan le herode so case me chayo kap chonga Dr. Machar ko changa jeno Riek Machar chimana na chala de ken jere jak so jen jodan en gorno de yeneling bana ngaje no ne target ke liu te Riek Machar ko goro jeno jen chebele wo chaje bele kwanke 2026 ngai kona pan 2026 ke chop ke tiak bare do mo kwaje weekend ke je chemandar ngai kona jo me goro jeno de je nyoga yekel ban le je ele en biata mal bye bye.